eNingizimu Afrika. Sibonge sesikhona la kwaDukuza Hospital la sithe masifika singena khona sabona ukuthi inkohlakalo ingangozulu alana akuseyona inkohlakalo sekubugebengu lokhu sebeyathatha basantshontshe. Sithe masifika into esizwile singakafiki la ngihamba no-Honorable Ngadi. Sithe masifika la bese sinamahemihemi sesiwazwile ukuthi ama-cleaners asebenza la aqeda ngisho unyaka engakaze ahola, kodwa abaphathi bala bayahola inyanga nenyanga. Kubuhlungu-ke lokho ngoba namanje siyabona senze oversight bayababiza bathi abakline, kodwa manje umklinisa kanjani umuntu azifala ondle ingane zakhe angakwazi ukuhola. Sithe masifika-ke banqaba ukuthi singene, kodwa ngomthetho ohulumeni sakwazi ukungena ngoba phela we are members of parliament, sizokwenza i-oversight, unannounced oversight. Uma sifika kumphathi wakhona la uMakhosi CEO uyabaleka-ke akafuni, kanti u-deputy director esikutholile ukuthi uzwana nonkontraki wama-cleaners. Ubona ama-cleaners njengayithola imali yabo no-deputy director wakho la ekhaya umngani wakhe, kuthiwa ufike ngabahoyela abasebenzi uma inkampani le yakhe iba nenkinga afake enye inkampani approve futhi okungeyakhe. Njengamanje sithe masifika la wavele wasibalekela washona emva kwesibhedlela, uthe mayijika usephume ngegate wabaleka. Sizomjaha-ke sibe live simbheke ama-companies akhe sizowa-expose ukuthi kahle kahle yena la isibhedlela esisekweyesakhe. Yebo ufike ulutha kabili, ufike walutha ukuthi akathole umsebenzi lokwathi nje sekuyiminyaka uyena osebenzayo la inkampani yakhe. Njengamanje khona phezulu kwalokho eseluthile uphinde lutho kwesibili bese edla amandla negazi nezithukuthuku zabantu bakithi abamnyama abahluphekile abaswele ukuthi bazophilisa ngani ingane zabo. Bayasaba manje abazi bazonjani ngoba kuthiwa nabasebenze, kuthiwa basayiniswe ama-contract manje, kuthiwa ama-contract abasayina bathi baqala ukusebenza mhla ka-1 April, kodwa sebenesikhathi basebenza ngoba abakwazi ukuholelwa. Basebenza kuqala ngo-2020 kodwa kuthiwa